Kua roa te noho a te reo Māori hei kaupapa ako matua ki roto i ngā kura o te motu e wānanga hiana e tau kume hiana. I tai atu te take nei ki te kōmiti whiriwhiri o te whare pāremata mo te mātauranga me te pūtai ao i ngā rānei, engari whakatārewa hia te wānangatanga o tērā kaupapa. Nā kona nō hoki ka hōhā te rōpū kākāriki me te rōpū Aotearoa tuatahi. Nā wai ka whakaputa pānui rāua e meana me mātua ako e ngā tamariki kura katoa o tēnei whenua te reo Māori. Anei ngā whakamahuki. Ko te reo te Māori o te mana Māori. Me Māori anō te reo ki ngā kura. The karanga is te reo Māori I roto I te kura. Tamariki mokopuna, te reo is the heart of Aotearoa. But we have a delay while others consult their caucuses. He whakatōroa I te tutukitanga o te paetawhiti e kuhua I ngā rautaki whakaako reo ki ngā kura. Ka ako nā e ngā tamariki tau tuatahi ki te tau te kaumā toru. This is a language that is important to the whole of the nation. It's not just about Māori students. It's about all New Zealanders having access to and an understanding of the language. In the education, mātauranga kete is stand up for access for tamariki, not just tangata whenua, but tangata tiriti tamariki, everybody, so that Aotearoa saves the best language we could ever speak. He tohe, he tohe. He tohe I te pātai kia ture rāna I te whakaako reo, kaore anō kia whakaitea e te kāwanatanga, he oi anō ngā kākāriki rātau me Aotearoa tuatahi, he hua I manako ka puta I ngā hui a te komiti whiriwhiri mā tauranga. Kei te mamae hau, I was really hoping we'd get a decision today on the inquiry that myself and Tracy Martin have called for. We've had briefings from the ministry which have said everything's hunky-dory. The language is supported in English medium schools, Māori students are doing fabulously in there. So taking my sort of lead from that briefing, I think that the National Party, this is not something they're going to want to look at. Aha kua te whakapono a te kāwanatanga e angi tūana te reo I roto I ngā kura kaupapa Māori, me waiho mā te pire reo Māori. He oi anō. So they'd hand the money over and say, well, now it's yours, Māori, you deal with it. This is something that the nation needs to, the government needs to make sure is still their priority, not just hand some money over. Ai mā te kahukura karere te manu, he oe e kore tēnei manu e topa kia whakataura no ngā hui komiti whiriwhiri. Pere wihongi te karere.